Madyambu ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi, mabandla yo kaneta va vilerisiwa hi ku hakeriwa ka van'watikontiraka lava nga tshika tiphurojekiti ti nga helanga eBushbuckridge. A hi swi tiva ku mali ya stadium lexi yi helele kwini. Va nyikiwile certificate xa ku project ya vona i 100% completed. Na mali va hakeriwile. Va fika va tikeriwa la xikarhi ku ve already ku spendiwe timali ta ku fika kwala vo ma 15 million. Se swi hlamusela ku masipala i mani loyi a sanelaka timali a va nyika a va fanele va nga hakeriwanga hi ku ntirho lowu va nga wu tirha a wu le ka xiyimo xa kahle. A ku na consequence management. Riperile amukela eka Ngula ya Vutivi, vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Mabandla yo kaneta va vilerisiwa hi ku hakeriwa ka van'watikontiraka lava nga tshika tiphurojekiti ti nga helanga eBushbuckridge. Tiphurojekiti leti ti katsa muako wa tihofisi ta masipala wa Bushbuckridge na rivala ra mitlangu ra Aikenhook. Eka tiphurojekiti leti ku tlula 80 wa mamiliyoni wa tirhandi yi tirhisiwile, kambe ntirho wu tikomba wa ha ri kule ni ku fika emakumu. Muteki wa mahungu wa Ngula ya Vutivi Tiakeni Mkhalani u langutisa xiphiqo lexi. Hi sungula hi rivala ra mitlangu ra Aikenhook leri nga sunguriwa hi 2018 nakona a ri fanele ri fike emakumu hi 2022. Sweswi ri tshikiwe empfhukeni, kambe van'watikontiraka va hakeriwile ku tlula 30 wa mamiliyoni wa tirhandi. Hi vutise masipala ku xana project yi tshikiwa njhani empfhukeni ku ve mali yi hakeriwile. Hi nge hi hlamusela ku project liya mukontiraka a appointiwe ka project ya 40 million ku endla rivala hinkwaro swa ti-grandstand. Ti-grandstand. Ivi va fika va tikeriwa la xikarhi ku ve already ku spendiwe timali ta ku fika kwala vo ma 15 million. Va tirhile lava nga fika kona, mi nga va mi yile le sayitini, mi nga va mi swi vonile ku ku na ti-poles na steel work lexi xi nga koho la sayitini. Va te loko va ri le ku tirheni va sungula ku hlangana na swiphiqo kumbe swiphiqo swa timali, ivi va fostela ku tirha va karhi va fostela va karhi va tikeriwa. Mara ku famba ka nkarhi va hi hlamusela ku ri a va ha swi koti, a va nge he swi koti ku tirha va ya mahlweni maka ku va hlangana na swiphiqo swa timali. Ivi hi pfumelana na vona ku ri a va hi ku herisiwa contract leyi leswi hi swi vitanaka ku terminate contract na vona. Mfumo wu tlhele wu tirhisa 15 million ku aka rivala ra stadium, kambe xiphiqo i ku ri nge he tirhiseki. Swi tikomba onge xiphiqo ku ve ku sungula hi ku aka rivala ro tlangela kambe stadium xi nga se akiwa. Hi leswi rivala ra mitlangu ri nga si yisiwa xiswona endzhaku ka loko 30 wa mamiliyoni ya tirhandi ya tirhisiwile ku aka rivala leri. Loko mi langutisa xiyimo xi tikomba xa ha ri kahle, kambe loko mi langutisa kahle xiyimo a xa ha tsakisi, ni hambileswi mitlangu yi nge se za ku yi tlangiwa eka rivala leri. Loko mi langutisa halaya endzhaku hi laha ku fanele ku akiwe switendere leswi vanhu va fanele va tshama eka swona ku ta hlalela mitlangu, kambe loko mi langutisa swi tikomba swa ha ri kule na ku hela, kambe mamiliyoni ya tirhandi ya tirhisiwile ku va ku akiwa tipala leti hi ti vonaka hala ndzhaku ka hina. Va mabandla ya tipolotiki va vula leswaku ntirho lowu nga endliwa ni mali leyi nga hakeriwa swi fambelani, para va swi twisisi leswaku tihakelo ti pasisiwe hi ndlela yihi. Inhlamba hi ku langutisa ka hina hi rivandla ra APC leswi nga endlakala le, because swa tikomba ku ri hambi ku hela 10 years a va nge swi koti ku heta stadium lexiya, ene swi vula ku ri mali leyi a yi kunguhatiwile kumbe a yi budgetiwile ku ri va sungula hi yona swi nga ha endleka swi nga lava va yi kuma yi ri 10 times leyi a yi ri kona hi va 2018-2019. Leswi vulaka ku ri a ku na consequence management. Loko va ku va qacha n'watikontiraka va n'wi thola endzhaku ka nkarhi nyana
va ku i tshike i ntirho kun'wana loko hi langutisa va ri hi timhaka ta ku a swi nga fambi kahle swa timali ene hikwalaho ka yini swa timali swi nga fambi kahle ku ve van'waticontract va va cheka background ya vona before va thola ku na lava va nga vekiwa ka disadvantage kumbe va kala va nga thoriwangi nkarhi wun'wana a va ta va henile ntirho wa kahle la sweswi a hi ta va hi tshovela mbuyelo wa kona because loko ku ri na mintirho leyikulu hambi hi nga vulavuli hi swa tibolo swa mitlangu loko ya khomiwa mintirho kona laha swi vula ku ri va xi buka xitediyamu lexiwani va nyikiwile xitifiketi xa ku project ya vona i 100% completed na mali va hakeriwile mali a ringana 15 million mara loko hi langutisa a va fanele va nga hakeriwanga hi ku ntirho lowu va nga wu tirha a wu le ka xiyimo xa kahle artificial turf kumbe byanyi lebyi va nga byi hoxa laya a byi le ka xiyimo xa kahle already byi file byanyi lebyiya na drainage system a va endlanga se swi va hlamusela ku masipala i mani loyi a sanelaka timali a va nyika ku ntirho va hetile ku ri vo a va hetanga ntirho ti-taxpayers ti humesa timali leswaku hi kuma vukorhokeri kuma ti-services hi ya vona leswi va nga swi endla estadium mi ta tsundzuka ku ri eka phase 1 a va vulavula hi ku ri va ta faka an artificial turf kumbe byanyi leri ra ku endliwa sweswiwani loko hi langutisa kumbile mabyanyi swa tikomba ku ri a ku na lexi nga kotaka ku ri xi tirhisiwa loko hi langutisa hale tlhelo a va vula ku ri va ta aka grandstand na swin'wana leswi va nga swi koxometa ya swi vona ku ri a ku na nchumu leyi khomekaka leswi vulaka ku ri hi le ku lahlekeriweni loko ku ri hina hi nga le Bushbuckridge eMpumalanga hi na ti-team leti tlangaka semi professional loko langutisa va Kruger ti ya tlangela hala ka Vanyamazana kumbe vo Nelspruit stadium kasi a ku fanele kona va Konuk va Thula Mahashi ti ta tlanga ti-team leti nga tikulu ti ta kona la Bushbuckridge whether to endla practice loko va lava ka tlanga Mbombela va tirhisa stadium leswiwani swi ta vula ku ri hina hi ta va hi ri ku vuyeriweni lava va Swimawusa lava va tihotela na van'wani a va kota ku thola vaakatiko leswaku hi kota ku vuyeriwa mhaka ya ku hlamarisa i ku a mukontraktara i hakeliwa mali njhani ku ri ku before a hakeriwa masipala va ta va ta cheka ku ntirho lowu nga wu tirha hikanene u wu tirhile na swi ti komba kahle ku lava va ta ka va ta cheka va tirha na mukontraktara ku va yiva a mali ya mfumo hi ku loko ku ri ku a va nga tirhi na mukontraktara ku yiva mali ya mfumo a va nga ta pasisa ku huma xitifiketi xa ku hakela a mukontraktara so mukontraktara a fanele a nga hakeliwi ntirho a nga wu tirhanga leswi wa swi khomisa tingana ngopfu lava va chekaka ti-project a va ha tirheli a ku pfuna community va tirhela ku va va tifumisa voho ku ri ku masipala wa va hakela so hinkwavo lava khumbekaka ku va ku va sayina switifiketi va hakela na vanhu mali va nga tirhanga swi ta lava ku mfumo swi tekela nhlokweni SIU yi assista ku va vanhu valava va investigate ku swi tise ku yini ku va sayina xitifiketi va hakela mukontraktara a nga tirhanga ntirho ko va ku challenge leyi nga koho i ku a ni ri ma swi vona loko ku ri le ku tirhiweni andhawini le ku nga already ntirho wun'wana wu endliwile ku fike lava va endlaka ti-grandstand turf leyi ya sweswi loko mi vona i vavisekile hi nga ta yi tirhisa ku ya hi leswi swi nga xiswona hi mhaka ya ku swa sweswinyana loko mi famba hi mhaka ya ku a ku nga ri na ku yi maintainer kumbe na ku vanhu va yi tirhisa ku tlanga kokwalaya so i fike i damageka ku fana na yindlu mashi loko munhu a ya ka yindlu na ku saseka ka yona ku fika kwini loko u nga tshami ka yona ya vaviseka mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni hi langutisa project yin'wana leyi na yona yi nga tshikiwa empfhukeni mavandla yo kaneta va hehla tithendara ku va timintsu ta xiphiqo lexi loko tiphurojekiti ta hakeri mintsu vaaki swi tikomba ku ri vona va twaka ku vava sweswi muhaxi a ku na lexi since stadium xi staka va yi byelaka xona lexi va yi byelaka xona vo yi byela ku stadium xi ta va koho xi ta yakiwa xi ta ya mahlweni se hi malembe I'm sure hi 5 years va karhi va yi byela sweswi a ku endleki nchumu a hi tsake ngopfu hi ku vana va hina va ta va kahle sweswi vana va hina va le mabyaleni a va na nkarhi wa ku ta tlangala
hi ku a xi heli n'wina tanihi muakatiko i yini lexi mi lavaka ku xi vona xi humelela hi lava xi ya mahlweni xi helela loko project leyi a sungula a ni ri sure swa ku yi ta hela cause a ku ri busy mara swi fike mpfhukeni swi helela mpfhukeni laha mara vana va ta tikuma va karhi va hungasa na hina hi byalini hina vana hi ta tikuma vana va hina va tini mara a ku na lexi xi humelelaka cause hi swi tiva ku mali ya stadium lexi yi helele kwini se a hi na vuxokoxoko a hi swi tivi kumbe swa ku hi ta vutisa kwini ku humelela yini hi timali ta inani kumbe timali ta government ti dyiwini. Loko va ta developa stadium lexiwa a hi tsake ngopfu tanihi vaakatiko va Akhonuku leswaku hi ta va hi kuma nhluvuko vana va hina va ta huma switaratini va ta kumeka ndhawu va kota ku kuma ndhawu ya ku hungasa ka yoho va endla ti-sports leswi a swi ta limita timhaka ta swidzidziharisi mapatwini leswi a swi ta limita va ri tinghozi crime leyi va ka hi nga na yoho laha mugangeni wa hina because swi tele ngopfu vana va hina va jikajika lomu switaratini a ku na mintirho a ku na vo jikajika njhe va nghena ka swidzidziharisi se a hi tsake ngopfu loko va ta tisa stadium lexiwa hi ku hinkwaswo sweswo swi ta hunguteka vana va hina va ta kuma vuhlayiseki va kuma motivation ya ku veni va better vuton'wini bya vona se hi twe hi disappointeke ngopfu hi ku na namuntlha na leswiwa stadium a xi heli so hi nga swi tivi ku ri nkingha yi kwihi yi nga va yi ri kwini kwalaho na tihofisi letintshwa ta masipala ti tshikiwe empfhukeni endzhaku ka loko mfumo u hakile n'watikontiraka kwalomu ka ku tlula 50 wa mamiliyoni wa tirhandi laha hi le ka building ya masipala leyi a fanele yi akiwa since from 2022 laha ku building leyi a yi bajeriwe 80 million sweswi masipala yi bajele 105 million ku ri ku a fanele swi eka council swa swa pasisiwa se building leyi since 2022 ku ta fika namuntlha a yi heli lero yi yimile building hi na ku hlamula ku why yi nga heli loko hi lava ku twisisa tanihi vandla ro kaneta ku why building yi nga fambi masipala wa tsandzeka ku hi nyika ti-financial statements komba ku se ku hakeliwe mali ya ku fika kwini hi ku tiva ka hina building leyi va fanele yi va yi herile ku nga se hela 2025 ma 2025 yi herile ene a ku se endleka nchumu ku endliwa a xilebe ku endliwa na mhaka ya le ku tirhela ka misava mara a ku se endleka nchumu ene 8 million leyi hi vulavulaka hi yona a yi bajeriwe ku building yi ta suka hansi ku ya fika emakumu ka building yi va yi helini hi ku tiva ka n'wina ku nga va ku hume mali yo fika kwihi sweswiwani muhaxi i ku ka khansela hi pase ku building leyiwa yi ta akiwa hi 80 million mara ku na ku silver building yi ta akiwa hi 105 million leswi ka khansela a swi tanga so swi tikomba kahle ku lava va tirhaka hi timhaka letiwa la ka masipala va na xiave va tikomba va tirha swin'we na tikontraktara ku va ku dyiwa mali ya masipala mukontraka loyi a nga la sayitini ku ya a hi hakelaka muyako lowu wa tiofisi ta ka masipala hi va appointe ka mali ya 80 million kumbe nge ni rhanga ni hlamusela swa ku hi yaka hi ti-phase tinharhu leyi i phase 1 leyi i nga 80 million leswi munhu a nga hlamuselaka swoho hi mhaka ya ku a hi swa 103 million na timali leti ti vuriwaka a hi ntiyiso hi va appointe 80 million ku fika ka nkarhi wa sweswi hi va hakele 52 million ku na mali leyi I think ya fika vo ma 28-29 kwalani million leyi i nga sala hakanene hi hlangane na swiphiqo swa ku tala ngopfu ka muyako loyi ku na swilo leswi hi swi vona swi karhi swi vulavuliwa ka tindhawu tin'wani va swi vulaka swi vitanaka ti-building mafia na swilo swa ku fana sweswoleswo hi te loko hi sungula muyako loyi hi sungule kahle and loko hi karhi hi ya mahlweni ku va na vanhu lava hi va vitanaka ti-subcontract kumbe lava va ti-local business lava va fanaka va upgrade-iwa ku na vona mundzuku va va na ti-CID grading ta le henhla so ku vitaniwe va n'watikontraka va la kaya
ku ri vuyani mi ta mi hi pfuna swilo swa ku fana na ti-mobile toilet swa ku fana na misava ti-concrete na swilo swa ku fana na swoleswo so leswi nga endleka mhaxi u kuma ku loko va quota va tisa ti-quotation ta vona let's say main contractor loko a hi quota kumbe ku ni ta kuma ti-mobile toilet kumbe titraka ndi ta lava 20 rand ndo nyika xikombiso u kuma ku ti-local contractors ta hina u ta a ku mina swa ku mukontraka ndi ku nyika load ya misava kumbe ya concrete ndi lava 30 rand ma yi vona main contractor u khore 20 rand loyi u ri u lava 30 rand so hi fike hi hlangana na swiphiqo kokwalaho kusukela kwalani mhaxi because a ku nga lova ka ti-contractor ka swilo swa ku tala ti-subcontractor leti hi nga ti kuma ti fike ti lava mali ya le henhla and va ku loko mi nga hi appoint project a yi nge yi mahlweni so hi fike hi hlangana na ti-challenges ta ku fana toleto ti fike ti endla ku yima nkarhi wa ku leha hi nga koti ku ya mahlweni because a va holde va ri la sayitini ku a ku endleki nchumu loko hi langutisini hambileswi va alaka ku hi nyika ku mali leyi nga tirha hinkwayo i mali muni swi ti komba kahle ku 80 million liya a ku lavaka hi yona a ku va nga na value for money ka ntirho lowu nga tirhiwa lano masipala hi kombela ku a wu hi khipeli a statement ku komba ku laniwa ntirho lowu nga tirhiwa so far ku tirhe mali muni va chava yini ku hi nyika a financial statement ya komba ku from day one ta fika namuntlha se ku hakeriwe mali muni ku faneka ti-project tin'wana leti va hi kombaka ku laniwa se ku tirhe mali yo karhi se leyiwa na yo ku va nga la ku hi nyika swi ti komba kahle ku ku na leswi va nga le ku swi tumbeteni mhaxi eka nkarhi wa sweswi a ku na munhu loyi a voniwaka nandzu hi xiyimo lexi hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha mavandla yo kaneta va vilerisiwaka hi ku hakeriwa ka van'watikontraktara lava nga siya ti-project ti nga helanga eBushbuckridge. Ni hambileswi swi nga erivaleni leswaku ntirho u tshikiwe empfhukeni ku hava loyi a tekaka vutihlamuleri na mali ya vaaki leyi nga lova nakona a ku na magoza yo tshinya kumbe ya ku vuyisa mali. Masipala u ri nge swi koti ku teka magoza ehenhleni ka van'watikontraka hikuva endlile ntirho. Ku na swilo swa ku tala loko project yi nga se sungula swi fanaka swi endleka. Ni nga ta nyika xikombiso ku na ku loko no nyika xikombiso loko munhu a ta fana ya ka xilo xo karhi ku na leswi swi vitanaka ku establish site yi establishiwile ivi hi va hakela va cherile ti-concrete slabs kumbe ti-pole na tinsimbi letiya mi nga ti kuma le sayitini hi va hakerile swoswo leswiya na leswi ndi nga hlamusela swa ku swi koho ka esayitini lava nga fika va kombela ku swi vekiwa koho ku swi hlayisa so timali toleto ti spendiwile ka swilo leswi mi kotaka ku swi vona so so ku vulavula swa ku va ta fana va tivuyisa swi va ndi vona nga ku swi va swi nga tshamisekanga kahle ku hi ta ri vuyisani ku ve material already u koho sayitini ivi va hakela na vanhu lava va nga ta va ta chela swoswo leswiya mi nga swi kuma sayitini swa ti-pole na swi leswiya na leswiya so ku ri a va yi vuyise swi vula swa ku vanhu lavaya va nga hakeliwa hi va veka ka xiyimo lexi kalaka xi nga ri kahle because hi va yi spendile ka swilo leswi hi kotaka ku swi vona ku ri hi leswi. Masipala u ri loko xiyimo xi te tani vo fanele ku tlhelela eka nkwama wa xibalo xa vaaki ku ya lava mali yin'wana ku hetisa ti-project leti nga tshikiwa empfhukeni. Tsala ya ku hi ya sayitini hi fika hi endla mpimo wa ntirho lowu nga endliwa na lowu nga sala ku hi kota ku kuma mukontraka wun'wana a nga ta hi hetisela rivala leriya leswi hi nga endla swona hi karhi hi ri busy na swoswo leswo hi kume ku vanhu lava va hetiselaka ni ngo vula ku ti-quotation
va tisa ti-quotation leti mali ya koho yi le henhla ka leyi nga sala munhu a nga hlamusela ku ri ha ri na mali leyi nga sala ya ku fika vo 25 loko ni nga hoxisi 25-26 million kwalaya ya ku hetisa rivala leriya mara lava hi va kumaka va hetisela quotation ya le henhla so hi decide ku swa yantswa hi veka hi tshika ka lembe ximali leri hi nga ka rona plan leyi nga na yoho sweswi andzhaka loko hi vone ku lava va nga hetisela ti-quotation ta ku hetisa rivala leriya i mali leyi ka nkarhi wa sweswi a hi na yona ende i le henhla ka leyi mali yi nga sala so hi ku swi ta lava hi budgetela nakambe ku tatisa mali leyi ku hlanganisa timali leti ti nga sala na leyi vanhu va nga hetisela ti-quotation ku ri kota ku fika hi ya hi hetisa rivala leriya ri hela vanhu va sungula ku ri tirhisa va mavandla ya tipolitiki va ri lava nga dya mali ya vaaki va fanele ku khomiwa hi vulavula hi Bushbuckridge na masipala hi ku hambanahambana ka vona because hi vona vatswari va tiprojeke leti ti va ka ti ri kona loko timali ti lahleka hi tindlela letiwa swi vula ku ri va na hinkwavo lava va nga na vutihlamuleri ku fanele va byarisiwa vutihlamuleri kambe na vona van'watikontiraka lava va nyikaka va hetela va nga tirhi nchumu swi vula ku ri fanele va ri na vutihlamuleri laha a hi nge hlamali loko ri ku a ku fanele ti-possession kumbe ti-asset ta vona a ku fanele ti tekiwa na ku in future va blacklistiwa leswaku timali ta tiko ti nga ti kumi ti va ti lahleka hi ndlela leyiwani hi ku handle ka swona tiko ra hina ha tiva ku ri na vandla leri nga ri kula tikweni ra hina tala ku vula ku ri South Africa yi taliwe hi vukungundzwana yi taliwe hi timhaka ta xin'wana na manana va bana hi rhambu ra mfela se swi ta vula swona swa nkarhi wun'wani tiprojeke letiwani ta endliwa ntsena ku ri a va kumi mali hambiloko va swi tiva ku ri a hi nge hi ya kuma mihandzu ya kona vukungundzwana byi tele ngopfu loko mi langutisini ntirho lowu wu nga tirhiwa na le ka project leyiwa kusukela 2022 ta fika namuntlha swi tikomba kahle ku ntirho lowa ku va na ku hakeriwa vanhu va nga tirhanga ende a hi project leyiwa hi nga langutana yona ntsena leyi yalaniwa ka tihofisi letiwa letintshwa leta Bushbuckridge Local Municipality ti tele ti-project leta ku a ti helanga laha mukontraktara va nga hakeriwa mali ya ku ya mahlweni ni nga nyika xikombiso ku na le Thulamahashe graveyard laha ka ku mukontraktara i hakeriwe mali ya ku tala ngopfu mara na sweswi na graveyard leyi a hi le ka xiyimo xa kahle ti tele ti-project laha ka endliwa ti-culvert bridges ta ku loko wena namuntlha va ya langutisa lava ngo culvert bridge yi endliwile a ku endliwanga nchumu ti-engineers ta masipala hi tona leti ti tirhaka ngopfu ti tirhaka na tikontraktara ku va ku yiva mali ya masipala u vona na hi lifestyle yavo leyi va yi hanyaka u vona ku munhu loyiwa mali leyi a nga na yoho a yi fiki ka maybe ti-asset kumbe nhundzu leyi a nga na tona a ti fiki ka mali ya yi holaka ka mfumo se swi tikomba kahle va ku mali liya yin'wanyani hi yona mali ya ti-kickbacks mali ya vukungundzwana leyi va tirhaka swin'we na ti-contractors ku va ku dyiwa mali ya masipala ngula vutivi hi gimeta kwala tsundzukani leswaku nongonoko lowu wu ta tlhela wu haxiwa nakambe ra vumune vhiki reri eka SABC 2 hi hafu ku bile awara ya 2 ni ndzhenga loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za Facebook na X hi kumeka hi SABC Mahungu riperile